mati ngai pakai pengajar leta alhamdulillah. Aga pengajar atau mati. Iya kui tanga-tanga itu mati makanya sunakan itu lalu kau kata panannya di aga na podang ita malasu. Isinin nama tamita yenga. Ia tu seret na sumita muka tu joka-joka. Tudang. Ia makukui agam ni tanga nak madicik-dicik. Pacapuran nak tumu tanga aswewe. Tapi di temulana tanga nak madicik-dicik. I anakku alai pengajari sisi na amating aku. Aja mutak kalupa sika ko itana. Ya. Ya ko yakai tau betel loi cemme aga na podangi. Isinin na matamita yenga. Iwatuku magala ditutu ni cemeka. Watuku mi anak-anak. Pas suku-suku ni batemu pacing ya sudetu nama pacilan rodiku kota naiku pada pacing karena sebab rupa tahu eman itu makokwe iya tahu tungat-tungan ngide ini kakak. Samungika pacingka. Isinin nama temite yenga. Dia pagamulih pada piri hati sebagai pengajari amat ngakui. Ya. Iya ko yakai tau mate pura icam melo bawaluna. Agana podangki. Kafabil mauti waiza mamadai amat ngaku. Nasabari na pede liwat tapak mu liwat tahu mu pede makanjak batimu makasih Allah Allah Ta'ala mu pede toba. Kita mau tu seret neso. Deto na mega pakaiku tapi mak dupa-dupa yang lengu pakai lau butinge. Lengu pakai lau pasahe. Lengu pakai lau joka-joka. Lengu pakai lau ripalawang aku. Tangan nak maricik-decing. Manengka manaha. Kaci mi ibu kurnga. Untuk disuri amalmu barsah tarumanan dia tu pakaiku. Ya. Ya kau pura iwalu kadimuni bahawa nak mesija. Palatuk nak mesija. Aja na masih nyawamu mita kak na ko mingerangi bolaku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi uja-ujaku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi sini na akarisuku. Latu ikalak bonge ipasuru. Esum pololoku siji salaku. Ditutu nama kanjalat da bolaku tapi masa kena itah anawakariswi. Meka jokang kamato oto ola-ola. Ya. Ku bolaku. Rus bamotu ndilu kasoro ompak. Angkalo malapang ukuluku angkalo malibu waktu lamping. Ya ku mapangga kak maki pasaka. Iya ko macake kak masan tai tani sili sursalang mahkumi capurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asiruz zikra hazimil lazzati. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas sabareng simatai panandunganna tanra syukur ketanane papuji simatata loripong Allah Subhanahu wa taala nasabari natuntungi materu ilalanna atutung lino taye gangkana tuli makina konro ilalanna titerima japuna upanna na decing manana ladaki wilayfi ya malana ladaki palabais la yu'minu adukum dena suku tapana taside umasal ayakuna hawau tabang bimaji tabihi ikones sangi decing napahangi napudecing napalabak bawangi utamanya kaki si pulung ye untuk si paringarang kuilalanna korangi wazakir fa inna zikra ya tanfaul mu'mini yaitu si paringarangi manasaki gunana di sisi ini ditau matapai lauri pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi napanasa ni pong Allah taala makiguna. Jadi kono makiguna menurut agama ta ni palabak bawang tu termasuk matapan ni tapi dia pun tu nasuku tepat. Ya. Narima konan angkata bawa si pulung ye termasuk ni ilolonga papiricin pong Allah Subhanahu wa taala. Depi gaga iro rampengeng iro ai mungkin dia naga malindu reseseta tapi angkata malada natanga pong Allah Subhanahu wa taala gongkana tau matu maling ri agama na paturungi pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aga kigunana si paringarangange nomor sidi nasabatannya ki malaikat tane to ki nabi yakotako ang kamu pamariso itas salai mungkin pede lo wani kurani. Yang kedua tulima bele itu ibalisi poli paragandana. Nomor telu tuliman cajiwi ilolongan irono pong Allah Subhanahu wa taala menjadi masalah. Ya. Sabab mo pekku kanjana sempajata digagawat tu tali lu suku sempajat sunnata sakata umrata iya nade tarolongan irono pong Allah Subhanahu wa taala tatai pasiriking dosa si bawa amala isurimundi. Ya. Tapi yo ko lolongan irono pong Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Dia itu ni pasilolongan iza habballahu abadan la yadurru zambu dia kulolongan niruna pong Allah Subhanahu wa taala dene pasilolongan dosa ta si bawa amalat tas sore mundri tapi dena gampang ilolongan mapakir ya. Nomor sidi komelo kilolongan iro ajak napajai kapisali ajak napajai rana-rana atutu ngata siaga ni jero umru tapi kutiba tita pakai gune kira-kira siaga pi kutiba tita mengatai ya. Jadi dia nasi lolo na yero atutu ngelinota. Yang kedua untuk lolongan ni serekom mengi to di makasing ya bujuna katata ipega-pegai baca korata ya. Jadi kudena paja tulingar radena paja torimen kalinga makada tapi pega-pegai baca korata syarko makan jatuh ngaji apa tuh baca-baca kurang ya, jadi tahu mah perato si makada tapi pega-pegai baca korata
Ya. Nasabai roti kadang mak boko, kadang asampo, bahkan kadang lepat. Na de gaga dosa na pasilinar. Atan na pong Allah Ta'ala kutulian kay tapai dalang. Di gaga. Jadi itu nang kata mapangkau kat dosa ya kudina sampo tapat na masuci sen itu. Di gaga dosa na pagod tapak itu. Sebab mitawi. Jadi panna nang kasalaman maka kanjak salana wading iceng-icengan ri tappa taliwa wah lapai serikom mangi nato di makanjak tappa na ya tahu dari pong Allah Ta'ala kami dua mitu bapa sal nomor sidi sikrul mautah ajak lalu talupai amatingannya jadi ke kue hadir di sekali dapi ketua riwing aja nih juluk nariwit tagasona. Nomor 2 tilawatil Quran. Ya koto dimakannya ni paling ngerang lauri amatengange. Natuli baca-baca dan napong Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yusabbitullahu alladina amanu bil qouli sabbit fil hayati dunya fil akhirah. Pung Allah taala natu pujiki pung Allah Ta'ala tuntungi matarugang kana nadapi sik di watu nadelekta na mangulur sisi na aga na podangi malaika yakrahul mautah mitau ko tumati tapi belono wa nakrahu de na pasiruntu ko pung Allah Ta'ala pada malada enak kita masa atau ya iya naik pada malat daya kuragai lalana tutu ngedinuta riwat tude napa na tolisu mencaji tanah na sabaya tu distongan na tanah mi jeti panyawa tanam makanya pertama-tama ko mati tu teh tapatane sapareng kun rimun rilema sini nama sabian kadere tanah poro mana pong Allah Subhanahu wa taala ya si mata na cino-cino kita sa pamasin na ni akamasina na to salama li suri kampo tungat-tungat ta na saba iya lino lepal-lepangan makanya aku bicara ki masalah pengajian ya innal malaikata ladata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajak ni tohali bil ilmi ini gini kita tulima Cina ya tuda meringkalingan na mau mani anu nesang ya romelohi pudangi itu leng katu malaika mak dapat milau doang di pung Allah Ta'ala ipung agak kurang kuat teh tepak ganakan nih tak dampengan atas salana tatari malam pusini nama-nama di Cina gangkana nasabar ni rolong riwan pong Allah Ta'ala jadi itu kong kata melo pengajian nai teh makade ya numo pale nak de pernah suku tepat ya kabe satu kuma pengajian kita nak kadai lokal mi tanya polis salium made de pernah runtu makada nomor 2 mi itu na podah tahu nomor sidiwi angkata tuda matu maling irampi-rampingan adanna pong Allah Subhanahu wa taala adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko di mo repahagan na gamay ya untuk pak biasa yalita al khairu adatun ia dicingi pak biasa paliwi ya gangkana insyaallah bisa kak boleh mengikuti pengajian tananya macarama saliwa mupi masigi pakangkan itu dosa kada cobaan na wisangihan macarama di ulo tabayangkan dia baru ya moro inilah rahasianya agama ya padahal pada ibahan ya iya ko anu de gaga waselit na koy po aday ulawang mamakkoy salay mananay ya
karena kau moro kapang ya mas ceramah dari itu napa teh makor pak makanya ya makni ceramah tapi masui tahu ada kada coba wis ngimir orang ke mas ceramah deh Allah dia baru yang kali tu siapa baru ya mau malangnya deh tu nulis pericing inilah masalahnya pak ya. Sini nama sabing kedere pada masa kuricoy kupure mato dorotero juga kalau singka matasya magi nang kaya to bitasya di kibila kutuna kadade pasa makare ko mati ka baja sengadi roto bi matasya ya sini nama sabing kedere untuk itulah makada kanange kafabil mauti waid memadai amatengangi kurle ni pakai amatengangi sebagai pengajar seseta insyaallah kan ikut ya kode panamakannya atas di gara-gara pedato mi cara mami pakita kita ta paring kalingata takuragaiwi ta pancaji amatingangi pengajar sisi teman apa iya kong kata ude panule pancaji amatingangi pengajar sisena dito panasuku tepan ternyata madarimo pangka Pak bisa kalau kak macarama matasya Allah kairu teh si pulungi maka dari teh pak ustaz si pulungi si pulu teh Korea boleh di no mataru jaman-jamalin matarun cerita sementara kita matasya ya dia nama jahat tapi dia nama kanjak di Cina akhirnya na pangaruhi teh cerita sinin na cara mana pamulai lo to matenge jama-jama lino cerita materu dina marigaga tapi angka marigagana iya ko matenge pakai pengajar leta alhamdulillah aga pengajar to mate iya kui tanga-tanga itu mati makanya sunakan itu lalu kau kata panen nyidi aga na pudangi tamalasu isinin nama tamita yenga iya tu sirit na sumita muka tu joka-joka tudang iya makokwe agam ni tanga nak madicik-dicing pacapuran nak tumu tanga aswewe tapi di temulana tangan nak madicik-dicik i anakku alai pengajari sisi na amatingaku aja mutak kalupa sika ko itana ya ya ko yakai to bete loi cemme aga na purangi sinin na matamita yenga iwatuku magala ditutu ni cemeka watuku mi anak-anak pas suku-suku ni batemu pacing ya sudah itu nama pacilan rodiku kota naiku para pacing karena sebab rupa tahu eman itu makokwe iya tahu tungat-tungan ngide ini kakak samungi ka pacing ka isinin nama temite yenga dia pagamulih pada piri hati sebagai pengajari amatingakui iya ko yakai tau mate pura isam melo bawaluna agana podangi kafabil mauti waiza mamadai amatingaku nasabari na pede liwat tapak mu liwat tahu mu pede makanjak batimu makasih Allah Allah Ta'ala mu pede toba kita mau tu seret neso Dito na mega pakekku tapi mak dupu-dupa yang lengu pakai lau butinge, lengu pakai lau pasahe, lengu pakai lau joka-joka, lengu pakai lau ripalawang aku. Tangan nak maricik decing, manengka manaha, kaci mi ibu kurnga, untuk lisuri amalmu barsah tarumanan dia tu pakaiku. Ya.
Kopurai walung kadimuni bahwa nak mesija palatut nak mesija aja na masih nyawamu mita kak na ko mingerangi bolaku aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi uja-ujaku aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi sini na akarisuku. Latu ikalak bonge ipasuru sumpololoku siji salaku ditutu nama kanjalat da bolaku tapi masa kena itahan wakariswi meka jokang kamato oto ola ya ku bolaku Rosbamo tuon diliu kasaro ompa angkalo malapang ukuluku angkalo malibu waktu lamping ya ko mapanga ka maki pasaka ya ko macake ka masan tai tani sili sursalang mahkumi capurna ipasuru kari kalabo makai cika iya to ang kangului iya to waktu lamping iya to wape tamuala pagapangaja tanna puro ajak mangkamati palawangan na sebab iya mati palawangan yon roidatu na janji ki pong Allah Ta'ala yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allah la udhi'u ajral mu'minin ya ko mati tawe mapamula ni iwiri pamasin ni akamasin sebab asana senangan iya di inalacca susah dengan sara ajak lalu ki nang kamati palawangan kaya sama te palawangan iya di nama kanjak peringaran na mati mukuki watak tanah mati kuki gara kuki lalandrulata yang penting makanjai peringaratan atau mati insyaallah dia itu nanti metu pahlawan namo to okko kasaro pitulanti iya nade nama kanjak peringaratan mati iya naruyasan mati pahlawan untuk lolongan nih mati tungat-tungan nih dia na tu mati pahlawan. As-salatu miftahu kulir sempajangi Pak Goncina dicingi termasuk Pak Goncina dicina ilalana amatingan husnul khotimah makanya ipahat tungan-tungan isakna sempajangi ada isakna sempajangi salatu zikri isakna sempajangi paringar ramadeci makanya ya kupas sempaja mate makan jatuh paringaran ya di panang kau runtuk di sebilan seganigan atau kuyawane ingat ku lepu di panang kau runtuk pas sempaja di makan jak matingan menurut pakitaku menurut Allah Subhanahu wa taala wallahu alam ditu panang kau runtuk tahu dina sempaja hari kita tahu dina makan jak sempajana makan jak amatingan di panang kau runtuk ya makanya ilalan na tutu galino taye carana siama ama ki masumpulolo siama ama ki mabadibola siama ama ki masih salang termasuk sarsidi ya dingin samari na makanja amati kata. Yang kedua tuh dianrang-rangan ni tahu na puriu pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dito ni orang isi baci tahu de na puriu pong Allah taala di anrang-rangan ni. Ya, si dicontoh engka kampo poli undi macarama marusiru suka lokor macarama. Agana puranga penitiawe nabi cika lau sapa yaro tulik bangi purakur daku kegila yaro tulik bangi purakwe makanya yang kadina kada ita rungkui Pak Ustaz
tarung kedua ni pertama pawunui dia munde de sakada mati ka maka wah Allah mana lepak nak kada lepak tu aga pasabaran nak kada pergaulan kakanya pasal sisan na lajak bak di sisa silat dak muji mas sempajang kabat itu di petan maka dia sempaj tapi irite kalakun makanya perintah agama ta ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin tu di anrang-anrangan je tau mitai sunalangi ya. Contoh kedua ke sahabatku pak maka dah angka je keriba kaya biasa rajin masam pajak berjama ini gara akan mendarit bak ko dia kagak tahu bang nak kadaya memang tapi nak cerita tay mah kada dia ni je nak kena runtuh sabab nak kada mau ajik masam pajangi pajak itu ni tidak bah maka dia dah paham katanya beku ya sana kada aga je tu lama sampajang dia nak toli luat tu tilo mak berjama pedek mapari atu-atu nginampi sikit lah sapaja isisan ni inilah kode ni pahat tu pak kode panirun tu sangi apa si mate karena Allah Ta'ala berarti sampajanna melo mi merece kulinona padahal anak-anak mupi ni paringarangki wala tahinu ya ko mapariko atutung linum makaresumuk ko na maparci dim dalim pung Allah Ta'ala memang mipatan tu dalim aja mulai mariawe aja tu minta mapat dilat dai alim walaupun ko dino iya ya ko nampi ko lasa aja mau paturno yang penting mah kuraga ko illa udokuri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ajam paratu ipat di upanna na padi aja lalu ni paratu upanna na susah ko puli saliwang ajam palaba iya ko puli lalangi aku ragena sebab sipa asa barakan digaga mawata ko pong Allah Ta'ala melurang magampang aja to tasapa gampang ko pong Allah Ta'ala melurang mawatang kuncina ya wa antamul allawna in kuntum mu'minin ya ko makanjak mi batemu pokok ipasuran pong Allah Ta'ala malada ko manini matika nini ri papisangkan pong Allah Ta'ala malungi-lungi ko nang pataraka ko pong Allah Ta'ala surimundi matan ripik makasih pelik buana dena to kasih si bawang dena to malasa bawang angka mana pe akatana pong Allah Ta'ala sebagai ujian. Makanya sa kumege waramparang tapi idapi ni kapesa ale makada kasih sikak kumati ka makanya sa kotima disingi idapi na gepahang makada takko mati kama ka napaka marasa ya makanya sa kumalampi sugaki tapi mak baraka mo ka atutu ngalinuta dina magampang dina mawatang agamay ya ko tapahami amulangan na tapahangya sebenarnya ya sini nama sabihin kadire justru papahagi makaraka maka belad aku tu berarti salama ye lengi akatamu makasih lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ya macipi-cipi midalikmu nampi to kulas akada nasa gaji ne beli manite tu coba nak kapit-pitir na taro ni malasa ko basagan mi atutong lino ang kayiwang yan oh di napahangeli na tamilo ikidupung itulah rasanya hidup biar dia tapahang atutong lino masusaki ko meloki mate tanapuro man po Allah Subhanahu wa Ta'ala si mata na tuntung ilalan na tutong lino tayo yang kana isas mak dupa-dupang iruntu mak dupa-dupang irasakan tapi insyaallah
memang ipah ad-dunya ma'dunatun, ia tulinu pa onro bermasalah memang mi ujian memang mi ma'lunun ma piha ya kotia ki uji poler pong Allah Ta'ala mati ni jolo tukun Cina ya ko elota melo tapatongan mati ni jolo ya buku meki menyamang ya dia adalah cai susah insyaallah mati ni jolo dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun aja lalu tamati kode natu salat tungan na sebab dia na jaji tuli sumat pedicing aga puri pugo itu menitu maka ia siruntu dengan syarat tupak kan itu pesan atau pandita apa ya kode boleh pegai sahabatmu kurangi balimu ya kode namun lepas sangka-sangka betimu maka siweng tundru ini tu baik makanja pa kumat tundru ki maka siweng nasawa magala mopi na tutuba mata ya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin napuji pun Allah Ta'ala tau tobat tungat-tungangnya gangkana nulleni pera aga purna tubakang ilalana atas salan ya sini nama sabe untuk itulah kesimpulannya mumpun napindrang mo pipong Allah Subhanahu wa Ta'ala sunga ya pada deki gaga misengkar ki pak gangkana ya kasya kana nempuat tema kanai mata pawariala ni je wita pak ustaz dakwai aja na takara mata pawariala ya na malulumu pak je wata pawariala kasi aga mi kalebi aku puji tu ya tapa aku ala tapa na gata lai puji makko paro je ila na pange game ya lenya dia ropo-ropo ilaran natita apa ya koreda koro iri tete magarata wadingi galisa iri tete mega na de di wadingi mesumpa tapi ya ko melo ki masagena ilaran natutung alino te masagena pinadita toto wiri warakang akuraga mani bawang tatarime si bawa madeci dene tarima bawang makuraga ki si bawa madeci kuya na ron napatan tu pong Allah Ta'ala tarima ni si bawa madicing salaman itu ya. Makanya ya roh agama dua pak dia melo silah pesang itu asi sumpungan ngelori parata rupa tahu hablum minanas wa hablum minallah coba asi sumpungan ngelori ponga upanna nasi di mikepang itu gagah dia makanya ya mo ustaz ki mo aga ki mo kiai ki upanna na megal hadda balita de na makari pangala Ta'ala de pana makanja iya tu kake makodoro iya kong katau maka bassa maka kanja si sumpungan na roy para na rupa tau maka jaga pasingarna tapi ya de na makanja pakaswet talari pangala Ta'ala ke pato pa iya tu makanya tu lima tato ngapai itu dua itu engkau tahu makanya sempajan nai ya kuma parri temo je melon si joka dito ya kolai buting nang katawan na sa kormolo iko na jallo ka je on rotawe dije na ko agama sama kadaka pada ki tanami ibantu ipan cejitaw ipakinyawa sininna si posang yapune kodino gang kamana mir waktu dia nak galak gana pas upan nak galak maka dia waran parata pacapur na tugursu ya, inilah agama sini nama sabing kiri iya nak katane sari komangi ajak napaja tumaring kalinga al alimu aminullah fil ard naya tahu makasih pahan pas sabar pakitanna paring kalinganna apa tiron na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya tatari pole di pong Allah Ta'ala tahu salama lalandrulan tahu salama bukannya lana kurangi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun dina pada
tahu tu lima guru nasabari na pahang tahu tari maning kadingay na pakigunay si bawah tahu mapatu tampang riho ang kana di na pakigunay akanan na ya. Sini na masabing kadere di suka pe manangi ko masalah makarero anak itu ribang ero waktu tanange nah kadiye itu Pak Ustaz tungan-tungan na 10 na 7 na pala itu nana itu iya ko melo je tapi lepai pergaulan na gangkan na makotu luar biasa kasi tanna puro mana itu untuk pe mapore di pengalata tapi iwatun na lepai Pak Ustaz watun na pura pawunu toliala sara pikui carana nama dia cipi mengian anak sebab termasuk aset dia juga marmusa di buku-buku mengkalingi kok bang ya terbayangkan apa 10 jadi madelo ju pandang hai ia moro pergaulan nagat pasirante na tawir untuk ke polisi habis ini Pak tanya ilmu nundi tanya perisangi magai gang kami ulunna deneng kana latu pailala gang kana gampala dan nanti pengar makanya Pak ya kong kata madece alhamdulillah tapi aga wadita bicara ini lihat saja nanti madece tungamu galatu pacapurna deci pagayanu alhamdulillah kanjak pagayanu alhamdulillah lebih panak nayanu alhamdulillah tapi lihat saja nanti tai kare mako sinapadoy po nga Allah Ta'ala idi mito makada dito nang kanatuntong po nga Allah Ta'ala tanan to pagpangkaw kang yana sabarin din ka mahasaba kami hasanatin famin Allah sinin na dicing kumaning pulikumanan mi po nga Allah Ta'ala wa mahasaba kami sayatin famin nafsi ko na sabari masus sa masumpa lapat miya duwe sipa asa barakan na niya syukuru ka iye iramu tapae nang 70 pa ternyata kesimpulannya 2 mi ipake ku sipata madece ni tepata al imanu nisfan wa nisfu fi syukri wa nisfu fi sabr si di pole rasa barakange boleh si di pole rasa syukuru kange upanna itu na melapai 2 sipa walaupun tanya ki nabi tanya to ki malaika insyaallah talulungan ni tuman nanungang tanabali amatingan mungkin ia nakapang ada dasi peringan rama kepada upeltukang tanah puru mana napak barakai pong Allah Subhanahu Wa Taala yang karena insyaallah mencaji pak daga-daga ilan tanah puru mana angkata ada pudam pugata ye napak barakai pong Allah Subhanahu Wa Taala tanah puru mana napak kapelang na para apala bato pun mencaji adam parisisi tamanang sebagai tahu melodi disi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.